Evo nas nazad u vašem najdržem serijalu E-Drevnik. Ja sam Niko, bok mama. Ja sam Tena. Kreativa. Učenica spava na klupi umjesto da prati nastavu. Čak je navukla kapuljaču od majice preko lica da joj ne ide svjetlo. To mi je opet bolje nego da ometa nastavu. Da, a bar je mirna. Ništa ne radi, samo malo si je nepnula. Power nap. Ja mislim da je power nap potreban onako. Usred radnog dana, usred školskog dana. Možda ne baš za vrijeme sata. Ne za vrijeme sata. I to do 30 minuta. Jer poslije toga se probudiš i ne znaš koje je stoljeće. Ako duže spavaš toga, da. Pročitala sam lektiru, ali pola, kaže učenica. A lektira je bajka o vratima. Broj ukupno 5 stranica. Kuš, ovo je jasno da nije ni tih pola pročitala. Jer da je znala da je 5 stranica ne bi ovak neš rekla. Očito, iako nemam pojma šta je bajka o vratima. Mislim, meni to ne zvuči kao stvar o kojoj pišemo bajke kao... Ali kao zvuči mi poznato, ali nemam feeling da sam to čitala ikad. 5 stranica ima malo previše. Možda možemo onak, ako rasporedimo na tipa 2 mjeseca, možda Da. stignemo pročitati. Možda. Aj ti pola, ja pola. Ajde, pa ćemo se prepričati. Okay. Učenik nema zadaću, na satu ispušta neugodne mirise. Ja bih rekla da su to vjetrovi. Upućen je na WC ako postoji probavni problem. Spovao je taj plan daleko prije još. Ako ja zasmrdim cijeli razred, moram je poslati van razreda i onda neću biti u učionici i onda ću moći ići van i šetat po školi dok je prazna. A nema zadaću. Htio se izvući. Kužiš, da. Plan je pao u vodu. Ali šetat po školi pod satom dok nema nikog je iznenađujuće, umirujuće. Da. I najbolja bilješka iz ovog videa. Tako da čestitamo, ti si odaberi majicu koju god želiš, javi nam se i mi ćemo ti ju poslati. Nastavite nam slati dalje svoje bilješke, imamo ih na milijone, pa onda još koji milion neće ništa naštetiti.